Ćao, pozdrav svima. Dobrodošli nazad na YouTube kanal Profi Multimedije. Danas ćemo da radimo, odnosno da damo odgovor na jedno od često postavljenih pitanja na terenu, a to je kako da se doda novi korisnik na Google Business profil da može da rukovodi njim. Nekako kad radite neki posao na svakodnevnom nivou, neke stvari vam se podrazumevaju, pa eto, kad dobijete više upita za nešto što vam se smatra da je da svi znaju, smatrali smo da eto, treba da napravimo jedan kratak tutorial u vezi te teme. Ono što je prvo neophodno je da budete na vašem nalogu ulogovani sa Gmail nalogom, znači mailom koji ima pristup vašem Google Business profilu. Da biste nekoga mogli vi da dodate, idete na 3 tačkice, na profil settingse i u zavisnosti od toga koji nivo pristupa vi imate, moći ćete da dodate ili da nekome oduzmete pristup, u zavisnosti od toga šta vam treba, a to zavisi od toga da li imate primary owner ili owner pristup. Kada ste primary owner, onda vi možete da uklonite bilo koga sa liste, a oni ne mogu vas da uklone. Treći pristup je da imate menadžerski pristup, odnosno da nekome dodelite menadžerski pristup i to znači da on može samo da upravlja sadržajem koji se nalazi na Google Business profilu. Znači, primary owner može da radi sve funkcije, owner može da poziva i da uklanja pozive drugim menadžerima i ownerima, ali ne može da ukloni primary owner. Kako ćemo da dodamo novog korisnika? Znači, idemo na dugmence add i kucamo mail osobe koju želimo da dodamo. Evo, dodat ćemo mi ovde muž, obično dobro služi za pokazivanje i za eksperimente. Znači, dodali smo njegov mail, obiramo nivo pristupa i šaljemo pozivnicu. Kada smo odradili ovaj proces, pokazat će nam se njegov mail dole u sekciji gde se čeka na odgovor i onog momenta kada on dobije pozivnicu i kada prihvati putem maila, tog momenta će se videti u ovom gornjem delu. Ono što treba još da napomenemo, i to se trudimo u svakom tutorialu koji ima veze sa nekim podešavanjima, je da obavezno ovaj broj negde, ja se izvinjavam, ovde je malo internet slabiji, odete u Advanced Settings i ovaj ID broj iskopirate negde, prepišete ga u svesku, iskopirate ga na više mesta, jer u slučaju da imate neki problem sa nalogom, kao što je recimo suspendovanje naloga iz bilo kog razloga, u kontakt formi koja se popunjava za podršku, da vam podrška pomogne da vratite nalog, ukoliko nemate ovaj broj, nećete moći da završite proces prijave, jer je to zahtevana informacija. Nadamo se da vam je ovaj kratak tutorial bio od koristi i da će vam biti lako da dodajete i uklanjate ljude u zavisnosti od potrebe vašeg biznisa. Srdačan pozdrav, do sledećeg tutoriala.